Mak, corak war juga aku ya dia kok dia. Ada tak kun nguasai alas bendungan deh. Itu penting mak mirip Arya Wiraraja. Nah, pedika mak Jose nyoba udeng-udeng bujunan to. Mun lagar orana juga bakun juga. Beni cara keni ko naja. Ani ko norok maram iben ngopeni hari jadi Sumenep. Peringati setiap tanggal 12 hitung bulan 10. Sia, mun lagar pacet ngoben anak-anek. Otunir we Arya Wiraraja. Beni kun berak caca na si raja. Beni yo magay. Mungkin terus bodoh masih tepat menurut Tika ya. Nak neko jong. Lambok neko Arya Wiraraja neko ahli strategi. Tak kira beda kerajaan Majapahit kan montade adipati si ahli taktik. Enten keng hebat kucet lakarnya. Bule pernah maca buku tentang kehebatan na Arya Wiraraja. Jauh lakar tempong raja-raja coba. Lah, kan tepak orang niko jong. Bensa nonton pemimpin niko adik sinoron kemampuan. Badana kun berak oca atas nama rakyat. Tapi aslinya itu rakyat. Yang mau pikir sorop pojak natika ya. Pak Gus ika geniko kemampuan na kepemimpinan na. Cek kadang kasakan can boy. Kun tahu ka seneng, tak tahu ka susanan. Wah, iya masa baru tahu. Kita tahu, siapa sih tak tahu. Jadi kalau soko, keng anggo. Saking mun norok pada tungan na buta. Kalkulator di karosa. Mak jong, sekon belangkon. Bah, ambean tak oneng napa. Samangken hari jadi Kabupaten Sumenep. Potung kui pakaian adat. Oh iya. Ngangkui pakaian adat repot. Tapi kadang si banyak anak rakyat banyak si bau bus. Le, samangken pun biasa ba. Sebanyak rakyat teu sajen kepa. Tapi pejabat teu sajen sepa. Di motor pampa. Program rakyat teu jarang pada pak. Boh masa ra? Program rakyat lu sudah ada si pak. Benih kun tak pati depak. Terkadang anggaran nikah tak kaya jalan. Bisa na kun mata de anggaran. Iya cet, si banyak si tuti pemerintah asal lare dari Jakanca. Tapi kapan lah di pemerintah mak aku seenga atau mulek kak, ini tak nyapa. Yang biasa pun kenikah. Kenikah seekojak kanca tahu minta tolong, tapi tak tahu asa kalangkong. Persis pada na orang senyotok motor mogok. Iya berarti kanca sing jadi ya. Kun tahu kawanisa. Persis ngakan pokotok. Artena kapan la mare era saya manisa. Kapan la anta ada pas. Cia. Berarti kenikah kanca sekunal pe ibektona Jember, tapi etina ibektona di andi na lober. Ongkuna ya si tepak
Atanya, cek berem masalahna. Cek laju gempang noras juga. Waktuna diandikna tak ada. Sangkunah manusia peningkatan di kuliner. Sama stena si bener. Andi sepat secumeneng. Saing ke tak kunimpir akan cai bektona senang. Tapi terus akan cai bektona abak himu. Sangkuna akan caria akan benikun waktuna akan nasoki. Tapi dalam kabedaan apa pun. Keni kasih kocak kanca sekunal pe bektona manis. Tapi tak isto hinalikana kanca dalam kabedaan nangis. Iya, tepat. Cet lakar rasa isto potu bede saben bekto. Benikun waktuna abe ria arasa parro. Engki samangkin cet lakar sarah. Nyari kanca si bisa ngerti. Napa boleh bisa sampai saatnya. Nakar bener cong. Banyak kanca waktuna jeje kapinal pe. Tapi sulit kanca sebede nyapot waktuna abe sakit. Engki leres. Samangkin torkat dengan kanca bila nyaman kun noroah. Tapi bila betul na abo susah, laju hilang nyingla. Cuma aja musik aso. Ari ya jong taran ku kerap jong. Wah, mado 3 tentara kacak nasi dulu na be. Nunjuk lah. So, sinarabak nasa ntar tibi. Wah, kan gak nasi bun 3 kan sekancaan ya. Masa 3 tentara beri. Kanca jong. Bangalebur bakun bangalebur. Taning borok kanca jong. Bakun bangalebur nomor situ. Wah, ayo lu kok kacak nasi dulu. Masalah gerap nih kok. Deki kok gak japo. Nunjuk. Kok kaso. Kok tak kacapu kaburu nasi pertama roh. Selu dulu. Jadi na pun jak pun tak bisa 3. Masih keren na bula. Sudah mengkat 3. Gitu napon. Bula utewe bakun. Teroning kuwa kaburu na cul-cul sesape sesijuluk anak langit. Wah, terus lu jak. Siapa sih ini sampai anak langit jak? Bagi siapa boleh. Mun tak seneku alas temor oro. Si acuculuk mantok kotok. Wah. Pada curang ke bencu curug ke kan itu. Begitu na pun jalan mengkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacak jarang, montak nyocok benih jarang, montak ngisel benih belat. Detek tepung tak alampat, detek gunung teti saker. Adu gacong sisa basang, sengkok satia, bekal aja juluki beknya. Sipang luarnya mana anak, sipang dalamnya mana langit. Erantep teti anak langit. Ha ha ha. Yuk. Warno, kenapa warno? Itu mas warno ya. Jadi ya warno. Merah kopian lalu Arwah. Warno lo sorok ada lo. Roh suara jai. Antus lu mbak namare nyapot nasib. Bah, kecapuk musibah apa jak Nasir? Mun kabur kehilangan. Bengu-bengi tas pesene transfer ke ada. Aduh, miser Raja Nasir kenika. Kenika jabot tepo. Ya makanya mayo hanya tanya singkok bener kan kanca benjak nasir. Maka bila kanca mestena atareta. Eng kitore. Cek bila kabar pola kaula andi bekto.
Bila kapalangan itemu istona kanca. Tapi mon ki pada jeja mas kepet tong popo pakun habu bela. Leres ocak si bilenna. Kanca si totok benih mintal tok-kotok. Ikalak manisah. Tapi ibuang bila resana antah. Lah bener. Kanca arsa bunga, abe arsa kia nyaman. Tapi kanca bila susah, abe kia norok tak nyaman rasa. Tak kenigana. Lakar saya busetong. Kanca si serak. Tak pari kenan. Napa polis haleng apari tongan. Cantik lah. Kena kembali. Begini aja. Itu loh. Di luar ada apa? Ada Jawa Tengah. Urasi biru. Ponis. Ayo tambah. Terus. Merah kuning. Assalamualaikum. Kak Nasir. Waalaikumsalam. Ngereng langku. Oh, engki Kak. Saya pun sampean kapalangan. Engki berdesa kone. Mungkin benih rezeki na bula. Pola tak rasa je peniku masuk ribuan. Engki mempunyai anak eka rasa. Saking bula kerua tergiur kabur yang semuda. Hilang sebula benda ada transfer. Mungkin lu. Lampen kini kayak jabo hipnotisa. Hah? Tisa ruah mantan bekal cahiti. Maksud tega nikah Kak. Bila jabo hipnotis, ilang akal pun ilang madenda. Hipnotis ke nikah ilmu, saya kadang salah guna aki kecubaan. Betul na hipnotis nga gani kongki. Mungkin. Betul ni kok. Nak-nak gani kok. Selamat. Oke. Babaring. Gani kok. Kiting kegak pasal perun basadar. Jaga nak bodoh kari nak hipnotisa. Sorua tak ija buat tepo. Tak Nasir. Laju buru ngalole. Tak tahu was. Tik kembang kirim kau orang si tak kenal.